bwiza mu bihe byose, mu bihe by'umunezero Imana ni nziza, mu bihe by'umubabaro Imana ni nziza. Haleluya. Mufashe Imana icyubahiro, tuyizamuke mu biganza. Haleluya. Ebeneza mutabazi wacu niruteme baruzigwiza amahoro yababe muri twe. Ebeneza, Ebeneza, Ebeneza mutabazi wacu niruteme baruzigwiza
nizo mbaraga zacu. Washingira ku munezero wawe ibintu byose nabi, ariko umunezero uhora nizo mbaraga zacu. Haleluya.
izuba riri hejuru amajwi ari hasi nako turabirenze ngo shima Imana mutima wanje we iyo bikomeye wiheze iragutabara umutima wokwizera ko je no gutabara no guhemukira ariko Yesu Kristo ntahinduka ntanteshuka kuco yavuze nabiza zakikora ntahinduka ntanteshuka kuco yavuze nabiza zakikora. Haleluya barusha no guhimbaza barusha no guhimbaza haleluya 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 hari indirimbo y'ukwezi pastor yatubwiye kandi ukwezi ntabwo meze nk'aba bivuguruza abo mfite mu kiganza nawe uzabamuramo n'isezerano n'iryanyu n'abana banyu sizabarara twese oya ntabwo meze nk'aba bivuguruza kiganza na uzaba nisezerano n'iryanyu n'abana banyu sizabarara ntabwo meze nk'aba bivuguruza abafite mu kiganza na uzabakuramo n'isezerano n'iryanyu n'abana banyu sizabarara. Reka dusabe perezida Ndanyuzwe zadufashe nuri umushitsi hano papa rero mwegereza hasi Bwana sifiwe. Haleluya. Umushitsi ariko n'uwishimiro ryose mwese. Bwana sifiwe. Ufashe turirimbo indirimbo gato gato kwikiza mu mukunga. Zamuka. Yes. Ntabwo meze nk'aba bivuguruza abo mfite mu kiganza nawe uzabamuramo n'isezerano n'iryanyu n'abana banyu sizabarara. Oya ntabwo meze nk'abantu bivuguruza abo mfite mu kiganza nawe uzabamuramo n'isezerano n'iryanyu
zawe mwegeranye tugiye gusubira muri aya majambo usa n'umuprofetiza ku buzima bwiwe ubushobozi bw'urupfu n'ubugingo biri mu kanwa kacu ku rurimi rwacu wature aya majambo kuri mugenzi wawe ntabwo meze nk'abantu wivuguruza aho mfite mu kiganza uzaba mugabo isezerano ni no kubivuga Imana ibavugisha bigatuma ko umuraba ntabwo meze nk'abantu iyo ni Imana ivuguruza aho mfite mu kiganza uzaba mugabo isezerano ni Yesu ashimwe. Tuzamurire data ubwiza. Haleluya. 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 Umwami Yesu abamugisha bagiye kongera kuducurangira ariko ndagira dusome izaburi duhagaze ababishoboye bambere mikrofone Elena adufashe gusoma izaburi 150 hanyuma tubone gutazira Imana mu yindi ndirimbo dusenge twakira Imana muri kibite kugira ngo Imana ibane natwe muri gahunda zose. Zaburi 150 turayisoma yose ifite amavese 6 gusa si menshi. Zaburi yo gushima Imana. Zaburi 150 sasa kandi turasoma mu izina rya Yesu. Avuze ngo haleluya. Haleluya. Mushimire Imana hera hayo. Mushimire Imana hera hayo. Mushimire no mwitazanire ry'ubushobozi bwayo. Muyishimire iby'inkomezi yakoze. Muyishimire iby'inkomezi yakoze. Muyishime nk'uko bibereye ubukuru bwayo buhambaye. Haleluya. Muyishimishe ijwi ry'inzamba. Haleluya. Muyishimishe ikembe n'inanga. Haleluya. Muyishimishe agashako k'ingoma n'imbyino. Muyishimishe agashako k'ingoma n'imbyino. Muyishimishe ibifise imirya n'imyirongi. Muyishimishe ibifise imirya n'imyirongi, piano n'ibindi. Muyishimishe kuvuza cyane ibyitwa amatowazi. Haleluya. Muyishimishe kuvuza amatowazi mu ijwi rirengera. Haleluya. Igihumeka cyose nigishimuraho. Haleluya. Kila mwenye pumzi na msifu Mungu. Ndagira ngo apele mikrofone Pastori Viviane nubwo ari inyuma atambuke yariko ahudumira inyuma tubwire Imana ngo Mana ni wewe wenyine dukeneye muri aya materaniro. Imana aratuzigamye yarakoze hari ibihuhusi byinshi twahuye nabyo indwara n'ibindi ariko dushimira Imana ko yaduhaye